ova 2 dana, mislim da bi trebalo ići ovako, afirmirati, znači našu pobjedu. Mislim da u promidžbenom smislu nismo dovoljno dobro iskoristili. Čuo sam, znači, govorilo se o 200-250 mrtvi, to je ponovio i ovaj Šolić, a Ante Gotovina mi kaže da su imali 300. Ja, pa prema tome dajte radi podizanja morala u redovima Knina, javite i objavite to, znači koliko da je 300-350, pokažite ta 3 tenka koja ste zarobili to. I koja su uporabi, znači... Sama Grahovačka brigada priznaje 400 van stroja. Sada to što je mrtvi, što ranjeni. I topnički divizijun zarobljeni. Kompletan topnički divizijun. To treba prikazati. Pa molim lijepo, to treba... Mi smo ekipirali 3. brigadu HVO sa topništvom koje je zarobljeno. To dajte neka, razumijete, radi... To 122 milijuna. 125. Poboljšanja klime u našim redovima, a razumije se i njihovim, ne? Pa ih i u svijet, da. Gledajte, taj svijet, čak i naši prijatelji, oni su sve do ovih naših akcija robovali nekakvoj ideji da su Srbi toliko nadmoćni da smo mi bezmoćni. I od Maslenice pa nadalje, otkaza UNPROFOR-a, stalno su me upozoravali kad doživjet ćete poraz, a da vam ne možemo nigdje i tako dalje. Tako da, dobro, sad smo ih malo uvjerili, ali dajte još te podatke, zarobljavamo tenkova, topničke baterije, pa onda gubicima, to. Znači, od danas, pa znači sutra, preko sutra stalno to ponavljati na televiziji, na radio i ovo da oni napadaju, da pokušavaju napadima, da je ovo samo manevar, njihovo izvlačenje iz nadalje, da nisu napustili područja koja su usvojili u Bihaću i tako dalje. Da li ovdje da se na radiju prenosi poruka koji su im putevi otvoreni za izvlačenje? To bi trebalo reći, ne da su im otvoreni, nego li da je opaženo da se civili izvlače tim i tim putevima. Da li to možemo negdje na početku akcije? To su putevi i koliko su izvlačeni? Ne, ali da li mi možemo objaviti da im se da do znanja da se tu izvlače civilima? Da. Neka pođu, reći da polaze sa civilnim automobilima i koljima, dati im. Ali ćeš zatvoriti neke puteve pa da im kažeš u kom smjeru da ide, da imamo što manje poslova. Pa dobro, znači sa ta 2 puta, gdje je taj prijelaz? Kod Srba. Ovo je na autokartu. Ovo je ovdje, evo, tu je prijedlog. Tu je na autokartu još lakše. Ruvno ide. A ovdje ne, to je Kunevaku. 128 više. Kunevaku ispod. Ne, ovdje. Srb, dobro sam rekao. Na Srb. Time što treba nešto... A dobro, kud ide? A ima dalje pravo? Ima put ovdje, nije. Ovako put iziđe na Bosanski Petrovac. Ima. Evo ga, vidite, vodi ovdje prema Drvaru, ovdje, glavno žiti. S time što će reći da tu nije moguće proći sa tenkovima i topovima. Ali on još sad ima put preko Kulena Vaku, znači taj. Ne, on kaže ćemo da nije moguće sa tenkovima i topovima. Ali osobno vozila i sve može. 128, 50. I Hrvatska noć. 128. To ćemo sada, mislim, da to sve se struši. Ima li nešto načelno još razjasniti? Imam ja pitanje. Prije nego počnem. Gotovina, Markač, vremenski koliko do spajanja vas dvojice? Poslije mene potrebno 4 dana. Sa 2 strane. 8 do 9 dana sve skupa. Ako Gotovina ima 4
4 dana rada, znači da se spusti, da napravi ovu operaciju. Mi smo predvidjeli 4 dana da bismo došli ispred Gračaca. Pa to nije, pa čekaj, to nije 8 dana, nego li trebate istovremeno poći, pa znači za 4 dana. 4 dana. Da. Isto Da, kao ova i- operacija. Da, čekaj. Kilometraža je u pitanju, gospodine predsjedniče. Mi sve radimo na nogu. Pješaštvo mora Da, proći ne na cesti, ne na komunikaciji. Pa kolika je to kilometraža? Pa 18 km od sadašnjeg položaja do Gračaca. Znači do Ne Preznice. trebate za 18 km 4 dana. Takva konfiguracija tla, to su sve pješice. 5 do 6 km ide dnevno. 5 do 6 ide dnevno. Čekaj malo, došao sam do Gračaca. Da, onda ima do granice još isto to ima. Ne, ali ide, Anke ide s ove strane. Sada mi smo skratili s ove strane. Ja sam sad točno na 20 km od Otrića. Ja razumijem, da li se ti srećeš s njim u Gračacu? Ne, u Otriću. Pa čekaj malo, pa zato pitam. Da. Ali ne treba u mene doći kod mene u Otrić. Kad sam ja izbio na Otrić, ja sam prekinuo komunikaciju fizički. Oni više nemoj se šta slušati. Ja neovisno o tome radim. Neovisno o tome. Evo, na ovoj karti. Evo ovdje se vidi Na ovoj karti se vidi dobro. Evo. Ma jasno. I ne treba, kad on prekine sve komunikacije. Jasno. Nema više ništa, a mi smo izbili u Gračac. Tu vidite Mi smo izbili u Gračac. I sve imamo kompletno okruženo. Znači, vi se ne morate... Ne se spajati. Ne treba se spajati. Ovaj Otrić, a On u Gračac je stvar riješena. Pa to je cilj operacije. To je cilj operacije. ja. Oni se ne moraju ovo ići unutar prostoru, tako da se operacija može 4 dana trajati. Izbiješ na Otrić i ovdje se spuštaš prema ovim Na lijevoj strani. na lijevoj strani i vidiš kakva je situacija u Kninu. Da. Pomoć razaranim jednog dijela i po mogućnosti ući. Gospodine predsjedniče, čim mi osvojimo Čelovac kao centar veze i praktički mozak tog dijela, oni su gotovi sa sistemom veza i praktički to će biti totalno Ovako, ja bih molio gospodine predsjedniče, Domaze, dajte mi objasnite kako će se centri veze, kojim redom, u kojim U fazama. prvome udaru, to je bio početak operacije, ide se na zapovjedno mjesto 18. brigade u Buniću, što stvara uvjete realizacije njihovog sustava i omogućava snagama početnog brigada Norca, izbije na Ljubovo i stavi pod nadzor. Bunić je Knin, Mleta, Bunić, Udbina, Bunić, ovdje, Ljubovo, Bunić, evo. I drugo, u istom tom udaru, Čelavac idemo iz razloga što mu ostavimo samo dio veza između Knina i preko Petrove gore da ih mi slušamo. A to je zrakoplovom ide operacija. Kako govoriš o Kninu? Iz promjene na Plješivicu. Ostavljamo da mi slušamo, to su operativno-strateške veze. A uništavanje Čelavca skidamo mu sve operativne i taktičke veze na prostoru 7. korpusa i 15. korpusa. Nakon toga, kada krene operacija sjevernom dijelu, idemo na Petrovu goru. Ostavljamo Zrinsku goru, isto tako da samo taj jedan dio veza slušamo. I na kraju završava se sa Zrinskom gorom. Šta je sa tim njihovim pokretnim s kojima mogu eventualno Rampama. rampama? Mislite na protizračne ili Zemlja. Oni sa Banom ne mogu, oni imaju uređen položaj u Maji, uređen položaj i normalno sa orkanima mogu sa onoga prostora gdje su zadnjim dijelom, mi znamo te snimke i pozicije. Tako da je to topničko ćemo pokušati neutralizirati, a ako osjetimo elektroničkom izviđanju da se oni nalaze u pokretu, znamo puno da ćemo zrakoplovstvo izravno ići na njih. To mislim da ne zaboravite. To je plan, ne, mi smo to su planirali. U čitavoj ovoj operaciji, slušajte, gdje moramo ići na prekidanje veze između njih i zauzimanje ključnih položaja, jako bih rado vidio neki vrtoletni desant na
nekakve takve točke koje su važne, a koje, gdje nemaju velike snage. Jel? To, nisam čuo ni jedan. Imate. Mi imamo po planu. Mi imamo po planu, jer ako gledate ovu kartu, ovdje vi ne možete probijati nego tek drugi dan oklop, znači poslije 24 sata prvih ne možete. Tu inženjerija radi, ali ubacivanje grupa sa helikopterskim desantom, sa prizemljenjem, jasno. Mi zauzimamo ove glavne vrhove i time omogućavamo prodor inženjerije. I iza inženjerije prate oklopne snage. Ja imam samo tu 24 sata da probijam put i da spojim ta dva puta, znači da izbijem direktno poslije se cestom na Otrić. Znači, prvi 24 sata služimo se samo pješadijom, topničkim udarom i desantiranjem u prostoriju. Tu na ovoj kartu možete to dobro vidjeti zemljište. To je jedan greben. Da. A poslije kad smo oslobodili snagu, onda možemo i desantirati unutra Ravnih Kotara, kad smo izbili na Otrić. Sa ostalim snagama se približimo njemu južnije. Možda da se spustiš i na Kninsko tvrđavu da zaštitiš Unklotan. Nema toliko Nema prostora. Što više smjelosti, razumijete, to više uspjeha. Može 20 ljudi staviti tamo u helikopter. Dobro, jedan pa ima dva. Imamo cestu 30 Šepulina. Šta imaš? Herkules i Šepulina. Aha. Ja da vam cesnu uslovio. Može. Kao vodič. I dajte jasno, znači ova dva